Pemirsa dan Pesta Kesenian PKB Bali Kaping Petang Dasepitu kemargiang parade Utsaweng Ngelawang Telabah Mincit, Duta Kabupaten Gianyar. Ngelawang kelaksanayang ring Taman Budaya Art Center Denpasar sani kemiletin oleh para penonton antuk gegiras sani ageng. Parade ngelawang sani memurde Telabah Mincit, Duta Kabupaten Gianyar, meriang PKB Warsa Kalitali Selai. Parade ngelawang kelaksanayang ring Taman Budaya Art Center Denpasar. Para penonton kalangan pisan ngaksiang sesolan parade ngelawang Telabah Mincit Duta Kabupaten Gianyar. Telabah Mincit metetua kritat kala keramaning ngemargiang upacarayatnya. Tur kesolang taler igelan rejang wali kejangkepin kantong Mincit. Rupanya nis kadi rejang barisan sani kailingang oleh akeh Mincit sani sambrak. Pempuputnya nih, Mincit ke andegang ring tukat, mejantan keramane tengkejut ngaksiang raksasa makte pergine rejang. Raksasa inucap kepercaya mewaste bak serongge. Kantos makin tradisi ngelawang kantun kemargiang, tertukat genap raksasa inucap kepanggih sani kewastanin Telabah Mincit. Tradisi ngelawang Telabah Mincit keenter oleh Ikadek Yogi Mahendra, penata iringan Robert Putra Dananendra, penata gerak Iketut Kertajaya, tur kesekong adat Banjar Seme Sanggar Wurdi Ase Miwa Kita Wedding, Desak Aryani Bali TV.